ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله جود نكتك هيج بحيرة نسائبة وسيلة ونحام بل كافران الله سرا دروك تهين تك واني جيشترين نفهمنت. ای همه جناورند که عربا و بطانی ناما کتان چه سعید بن المسیب رحمه الله ایشانی تفسیر ای پیما بیانه بحیرا همه جناورند که آینی شیرانی دوشک ویل کنک بید او پا بطانی ناما ویل کنک بید گر هیچ مردم ایشانی گوار کار نداشتا. سائبه همه جناورا گوشک بی که با بطانی ناما آزاد ویل کنک بیتا اشش نا پا سواریا کار بستا و نا بارش لڑے. وصیله همه ڈاچیا گوشند که چاہیے اولی برا مادگین پیداک بید او چاہیے رند پدا مادگین پیداک بید او ای درمیان نرین پیداک نبید. ای پیمی ہوشترش ہوں بطانی ناما ویل کتا. چارمی حام ہما نرین ہوشترا گوشند کہ ایا پا خاصیں حسابا گو مادگا جفتی کتگا آہشوں بطانی ناما آزاد ویل کت. مشرکہ پتا ہمیں گوشت کہ اللہ میں کارانی سرا وشیں و ہمیں ہمارے حکم داتک. اللہ پاک شانی حبر دروگ کت کہ اللہ ای جناورانی نظر و نیاز پا وطی ناما جائز کتگ و بس بید اشیا ای بطانی ناما نظر و نیاز نا اللہ جائز کتگ و نا اشی حکم داتگ. ادرا اشانی دروگند کہ اشان چوتی نیمگا اللہ ناما ٹھہینتگند. تفسیر ابن کثیر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. و ہمیں کیا ہیں گوشک بیت کے بیایت ہما چیزیں نیمگا کہ اللہ ایر گپتگ و رسول نیمگا گوشند کے مارا بسنت ہما رہبند کے مائی سرا دیتگند و تی پہ تو پیروک تری آئینی پہ تو پیروکاں ہچ نزانتگ و نا کہ تچکے راہ سرا بتگاں. افسوس صد افسوس ہنچو کہ پیسرگیں کافران اللہ و یہ رسول پاکیں گفتارن سرا و تی پہ تو پیروکانی حبر گچین کت و دیما داشتاں و ہمائنی رندگیریش کت و ہمیں کیا آئین گوشک بیت کہ اللہ و یہ رسول رندگیریا بکنیت گوڑ آئینی جواب ہمی بیت کہ پما میں پہ تو پیروکانی رہبند بس سیں مرچی کی مذہبی متعصبہ ہوں وحدی کے قرآن و حدیث نے مگر دعوت دیگ بھی گوڑا ہمیں جواب دیت کہ مارا میں امامانی رہبند بس سیں و ہمانی تقلیدہ کرنے ہمان نقلہ کرنے. حقیقت ہمشند کے گمراہی ای نہید کے مردم صحیح حدیث بزیرت و امام حبرہ ویل بکان بلکہ گمراہی و مستن گمراہی ہمشن کہ یوکا امام حبر حاترہ مردم صحیح حدیث ویل بکان بلے وحدی کے دل چوٹ با گوڑا ای چیز فهمتها سمجھتها نیایند. راست گوشت قرآن فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وحدی کے چوٹ بتند گوڑا اللہ آئینی دل چوٹ کتا. سورة الصف آیت نمبر 5. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. او مؤمنان شما سرا علمت و تی جندانی فکر کنگ شما را ہچ تاوان دات نکند ہما کے گمراہ بتگ وحدی کے شما پا تچکن راہا بے اللہ نے مگائیں شما درستانی پر ترگ آ شما را گوشت گو ہما کاران کے شما کو تگاں. چاہیے آیت ظاہری لفظ لہت مردمہ ہمیں دلیل ضرورت کہ نیکی حکم دیا گو چھ بدیا منع کنک ضروری نہیں بلے ای آیت ای معنی کنک راست نہیں پرچہ کہ قرآن تحاد کے بعض جگہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بابتا صاف حکومت کا فرمانے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. علامہ شمتہا یا کھنچے جماعتی بی بی کہ نیکی نیمگا دعوت بدند اور چھ بدینا منح بکن. سورة آل عمران آیت 104. پمشکا اشی پر دلی معنی ہمشند کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کو تک آگوشید شی معنی ہمشند ہما فرائض کہ اللہ شما سرائیر کو تگا شما آیا ادا کرنے کے کوشش بکنے کہ آہن تہا جہاد و امر بالمعروف ہوں گونا آگاں اشانی کنگا رند ہوں مردمہ شما حبر نظرت و گمراہی سرا و تشداشت گر شمارا گناہی نیست کہ شما تی فرض ادا کو. البحر المحیط ہمیں پیما آیت تفسیر چا بازیں سلفہ ہمیں بیان بتا کہ ای آیت وقت میں مگا اشارہ دند کہ امر بالمعروف اللمی
परचा आ मर्दम के अमर बिलमारूफ न का वया वेल कंत आ हिदायत सर बितना का अद्वाइल बयान लिशंकीती चा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायतें क्या ये गोश्त ए मर्दमा शुमा ये आयत समझेगा रदी को तक शमाना ही नहीं कि अमर बिलमारूफ वेल बिकने यल बिकने पमशा के मंचा वाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ज़ुबान आमीश को तक क्या ये फरमान को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहदे के मर्दम जालिमा जुल्म कनगा गिंदा वही दस्ता चा जुल्म कनगा नदारा गुड़ देर नकंत क्या द्रा अल्लाह आदाब तहा गिरफ्तार बंद सुनन तुर्मदी तफसीर सूरत अल माइदा।